Hon Karooro okurut najanga omuhendo gw'abantu abarikugwa mu butandu nugwerarikiriza kandi butandu ezi zicwire abaziire amabere. Rero bagenda bakwata amamotoka gabo oshanga bahandikireho nguru flying shot. Rero batuzo mu taxi abandi driver batandika kumweta pilot batumweta pilot n'abakuvuga enyonyi nawe motoka ajugurusi oshanga agora avuga enyonyi naburimwe abo kuba enguto ntabwo abantu bingi kwegendesereza. Hon Karooro nagira ngu ahari abo abari kuvuga speed nababana batamagara gabo mukabi kandi akantu ko kiriko kufaha amagara gabo ahabo kuba tigaine spare. Accidents twasira hasi naje abantu mwe rero ni cyakandi ko mahurijo kahandika nagira tuyo tuzo mu Christmas kandi burne tugira ngo abana bamukama kuba babashemerirwe stana yenda kushishe mbaga stana yohereza ba marika be agera ati nyiniruho mwiroko mundetere shagama rero habaho accidents. Omusigazi ofiire Dickens Twinomugisha ow'emyaka 28 aferire omu butandu obwabire naija omu kiro kikuru omu maka g'owabo omu Bushenyi. Asiimura omwana wabo Dickens bante ari omusigazi w'omuganda bakumweta Leo. Every weekend they will go every morning akungaba Dickens Ishe w'omugenzi mwana Twinomugisha aha kuzika omutabani ajengo kufa k'omwana we kugaruyire enyuma entunguko mukaye hamwe n'ekyaro kyona. Mweshimo mjenye na afero kuno ya ira twatumanya omwana ndokondo no yaba naka kitarije yaba ari umusabe mukata basabe yabize nangana bakanyamu ubwo bwiye bwa kitarije umusabe yakaba kitarije mwe konka up to now arandi sabeya wazana kumusomesa bize yogana irenze myaka nane yabire yasya umusedi n'imyaka 10 byasire ambe nyonto tusimye na kundu. Aporo Ariaguma chairman w'entebe ya kashatu ahabwa cyabujimbi azenga Febrebi eyerisize karungu kandi ashabira abantu okwegyendesereza na mnonga baba bari ahanguto bari kuvuga rwebuza no har kwita abantu bagira mu ruhanga abantu mu rufu abantu mu stani abantu hamwe n'abantu abo gonshatu weekend mwe mutubire kubiye ngo rumba tutayire mnonga bashatu babo